الو، بمناسبة اللي فرح بكره عاملين عشوه النهارده، اوعى ما تجيش، والفرد عامل له بتاع 400 جنيه. ايه؟ ان شاء الله. معيش فلوس، مش هعرف اروح. ما جيتش ليه؟ راحت عليا نومه، معلش ما تزعلش مني. انت مش صاحب جدع، انا مش عازمك على فرح. انا عامل عشوه عندي بكره في البيت بمناسبه اللي احنا خلفنا، اوعى ما تجيش. ان شاء الله هاجي. ارخص جاتوه عندكم او ارخص حلو عامه بكام؟ كتير ومش هقدر اروح العزومه وايدي فاضيه، مش هروح. ما جيتش العشوه ليه امبارح؟ انت مش صاحب جدع، انا مش عايز اعرفك تاني. انت عارف ان انا اول ما اتجوزت خسرت صحاب كتير؟ ليه؟ عشان كانوا بيعزموني على مناسبات ليهم وانا ما كنتش بروح. وما كنتش بتروح ليه؟ عشان لازم لو انا رايح مناسبه اجيب حاجه، وانا ما كانش معايا فلوس ساعتها اللي انا اجيب. دخلي كان يا دوبك بيكفي البيت بس، وكنت اتكسف اروح ايدي فاضيه فكنتش بروح. كنت بتكسف اقول لهم السبب، فكنت بطلع لهم باي حجه، وما كانوش بيصدقوا فزعلوا مني اللي انا ما كنتش بروح. عرف الناس السبب الحقيقي عشان ما حدش يفهم غلط ويزعل منك. واللي ما يقدرش حاجه زي كده يبقى ما يستاهلش يبقى صاحبك. مش عيب الدنيا تبقى مزنقه، العيب اللي احنا نتكسف ان الدنيا مزنقه.